Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. Nanok kong salir, kaji nungsa kaji yakar, nanok acak bela shisha ipa Dimapur Ao Baptist Church Youth Tekülem sindap nung adan sa sushi bela shisha kizakar. Dan sagi yadang melanong asunok tasembala lanong pruksha dang pi kicha pi takam nung dang kelam sa mapangagi penaruko tane ipa Tekülem nung adan sa sushi ni nung acak bela shisha yung zakar. Asunuki mabantad zaga tsangram kelam tsa asibat tsangram kelam banong tsangram mi akin tsa sa asunuki kelam tsa sushi sar sadama adan tsa ni ayong zakar. Nanok madamerdan lira masar nanok kinengerdan lira masar nanok kyungordan lira. I request you, if you can kindly excuse yourself, go to a secluded place, a lonely place, a place where you are not being disturbed. Asar nanuki ipatagalam nung kalamitan ra. Asunuki tsangram mulong chidak tsa. Asar tsangram mulong chia paladak tsara. Tsangrami asunok bumuat sitang malisa. Anong jindi nanuk tsaka ayong zakar asunok kalami kanda na. Tsangram dang sar sadama tsangram unang ibushi tsa. Asar iba mabang nung asunok tsak tumuat sa ngutsa sushi ni ayong zakar. Tatsaga sar sadamdi. Hallelujah, kibuwa na namdan ng Santo Dushimana nega sir. Na iba maong ka, asir ba mabangda chumuwa tsunong natin ng asangar. Unok aja kalamilong chimer na kalamtsa. Kibuwa na ipan nga gizkang na kalamdutsa na itaw siya kachang. Mimbrong ba tanalashi sa atsa. Tamachong ajak na ikamzakang asir na tamishi tanalaarong. Mabangtad sa kaunuki na kalambanong na itaw chi ang utsa. Na yimli ang utsa, na tau chi ang utsa. Iso na unok nisong siya samtang ni na mapiyasar sa namer na ikuda mulong riyama chidang sang. Amen. Mimlaba mabang asir din sa kadi asunok manabaro, asir asunok iba din sa anong asunok alita sa kamer. Mabang tajong ba akamer sa tapilam, saka ano, tana po ba wave agitong asunok kidang tang alita sa din sa kadi pinaro ko. Kar, government niya sushi kaji yakser na masarabang hospital demi uza sushi kaji ura namzalir masarabang yamer yunin niya sushi kaji namzalir masarabang self help group SHG tapo pala latin sa kardamya na sir niya sushi kaji namzalir masar yunin welfare tapo pala latin sa pagi kichi niya sushi namzalir da asunok kar iba majidang sa tangalir sa masar arukwe uza sushi kaji yakardadang kar sakta alias masar tsummi anya sushi kaje gar da kar idam jidang zinga mulong machi agidang tongar alias. Oh lanodam, I want you all to turn to Esther chapter 4 verse 14. Asir dakja siya
For such a time as this, ipa mapangkaso si na yujalya as ok nung kuda ta Mordecai. Esther tubutan na buhay. Esther ang asiba asunod kiyang. Persia chuba Ahasuerus. Pa chuba ba mabang nung? Haman ta asir pa ta nabuba kalias. Asir pa Yehuda nung kangarang simba. Asir lang ji Yehuda nung ya parnok ya tubuk ta kaliba mabang. Asir parnok ya susayim tinong lialias Yehuda nung asir parnok yang ji alir chak sama zizi hamanita sa adong. Aji Mordecai medet. Asir pa ji medeter kudasir kamzak tak zizi. Kudasir Yehuda nung kamzak kalizi. Kejiyo Esther jibo chuba sir kamerlir. Anong ji paidang yeerzib anga ta asiba ibatan sa kalias. Chuko ano ko summer chuba tangi Esther maruilias. Asir chuba macha sir nong chuba tangi auziwa je lendong dulu lias. Kejiyong tepsitsi dashi uzongji tesasilias. Saka chuko yuta nangar tepsitsi ajak sama zizi mabang tungaro. Anong ji Esther susayim ti nong alir ajak tang. Nunuka lumia sar sa damang. Tajia taji tajima tajim. Ano ko asim na lumia tashi. Try fasting ay shiro de. Asir Esther yashi ni asir kadan aliba klitzer dama unwa nanuktan kalami ano ko asim ji fasting ay kiza tashi. Asir parang iba fasting jaki. Asir Esther yashi samaran di samaza. Tetiz tapsiran ya tapsatsa tashi no. Takamliran ya kalami takamaliza. Asir chubay machaka ni ay sa asir ay. Yutan no chak kamsak ba asunuki utsuno matadadang lir. Sirani asiza kamra akamza. Da sir sar sa damay pa. Oh nunuki tang sar sa damjang da sir tuksa mas saka nunuki sar sa dambarang mas niat na sar sa damza. Da Esther ashiba asir Mordecai. Oh ipa ama tan saka sushi na yujalis au no da. Da ashiba asunuki ipa utsuno kanang jangjashia angwar. Ano utsu ganong kudang asunuki ani the third business brandang dear. Israel nungor chaktang tamaram tsiyam tanagi achir machim angor. Asir parnok cylinder brandang ra Egypt nungor talong tse kair nung sipaidam parnok tapsat sa sushi arja aroba sunugyang. Tama nga sama tsipo musa nama parnok indamdam. Kaya nga masayang saka musa nunuk achir machim matang liang cha kibuba ay mapayak saja. Dasir ipanong mapatuluyak pa. Oh, tanda walang waratulu aror. Rebrang tangra sunui kicanga masayda. Ipa temeram siyam na tiyong tsunong majipa siyam asir sepayong tsunong majipa ama dia tensaka de na meneparo liarsa. Musa Israel norlang shi tanda midang liang. Tsumrami nunuk ada masaya de tuluyak sa dashi. Iba tamang nung parno ki temeram siyam atanaw tot pa lemang maliasa. Saka lamang lapok siya at na udat pa asunod ki angor. Iba masadang ano anita dinong siya kutang arbrandang dear. Wara tulo tiamdam Egypt nungar madak atalok. Asri ba jir brandang ra temerin shi asam wara tenet tayo. Idam wara aruba mabang Israel nungar matang shi. Kichiba tasir parnungi tasyanga. Tasyanga abada lamang siya malias. Parno kita siya. Asunok kita utsidam nung kudang kan berantang dia. Tang asunok tashidak waralir pandemic arurgalan. Na kanang cha siya. Na sindong kadong alili government ni lockdown sisili na government ng mabalar. Na sindong ka ano malili ano warat sa siya na tsamdang cha siya. Na yakam college nung asang sa college life ada makarang changrabang ra yakam admission na kinong COVID wara arodok. First semester long join Charlie lang arodok. Chuko tamadok. Taga maajudat ano iba maya. Ano nisong demi siya no third wave arodok. Sir na college life ka masamje. Online nung dang nga college life masadang seeds ba. Ta karbo cha siya lisa ako. Karbo family vacation out sa susir number saka lockdown na sure wara sure mode de cha siya lisa ako. Namabalar sa. Oh Mordecai Esther lang siya bilam dadang. For such a time as this, Honos, God must have blessed you in that position. Dahil siya. Anong jinatang aliba na tiya na tinsa na status na position niya? Pahiyan sa ikimasa sa sangarmaro nakchidong kalir. Ipa mapang asusina, ipa diya nung yun sa asasa. Da Mordecai siya ba sangarmo niya asunok tang
iba siya. Saka na lamang mali, nakarang siya sa bulak ko da sa da na mukr ma namjuma pilam marsa. Oh, tsumar mi bu. Pai lamang da chung di ba kalabok sa lir nung una. I want you to join me in singing this song. As we sing this song, I also want you to pray to the Lord. As tsumar tsundang idang manan niya, anasar daksaner. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By roadways in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Oh, He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By roadways in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Oh, heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Kibuwarakam tsungram. Ono ki mangatat sa akok, ono ki mamadat sa akok. Sakad tsungram, nai onok nam lamang karbo sayang lo tsitsa. Ta ono ki madanong. Kibuwa na nam tanang santo do shimana niya katser. Kajiyong start to see ba mabang nunga kibuwa. Lamang maliba mabang nung nai lamang labok sa. Rata mata liba mabang nung nai lamang sayo. Kibuwa. Anong jitan na ono ki? Oh, waragi tungwer. Ono kulan niya utsa, kulan chimbo utsa. Dahil ba mabang nung nai lamang kabo sa labok tsitsa. Utsaram iba tamang tim la tulo nung ono kinanam tinang sangakatser. Kibuwa ono karda nga rata mata lira. Karda nga lamang malikuda sitsa. Da. Utsaram lira nai lamang labok tsitsa iba tamang tim la. Tulo nuuwa chang ayok nung karang palarko. Ono kimanan din natin ang sansa. Nai tau chiya ka chang ma. Isudan ono mabir nai mulong pamadang sang. Amen. Lanuram. Ano asunugi kudang reprandang dear.
Zengmer lamang je naya sir ni mga dat sa ako. Saka zengmer mi na asunuki angat pa mga dat pa je tong diong mas. Saka patak amangar mamangar padang tasyangar mangar iba je tong diong ma. Lamang labok sa ba je nay mga dat sa ako. Lamang sayo ba je nay comprehend mas dat sa ako. Saka tasyangar mangar. Kanayam dak mezong buba miracle isu inyak pa asunuki utsin ng madadalir. Lezong damdang mori banarong zishuwang da shi parnuki mangadat ya kiji ai shi parnuki mamadat saka ta shi dang anga asir tsangmi tsa agi yikam dak tsba asunuki midadalir. Abraham takam nongji kudang ribrang dang dir tsangmi nang sakpa chabasu. Oh Abraham mi badang tarong badan la jang da sari. Abraham mi mangadat adi. Saka tarong badan la mishi ya kiji arna. Saka udah tamangagi udah tala Saka Isaac masa tadam nombo tarong ba tala aga sa sushi san ta chung sangarmi irnama yo chali ba asunuki utsuno matadalir nay mga dat sa ako saka sangarmi iyak sa. Don't try to understand everything that God is doing. Just believe, have faith, and obey Him. Abraham ay siya sangaram niyang ilir na lang siya asir sangarmi tashiba chak payanga. Are you willing to say kibuba niyang ilir Isu Danalatama shiyaki ni semtangang na ang utsen iyong yaseter ketanalatan naglabuk dyan demalan rebranga ninok takali diyang ilir Isu Danalatama shiyaki ni semtangang na ang utsen iyong yaseter ketanalatan naglabuk dyan demalan rebranga ninok takali demalan rebranga ninok takali. You may not understand the blood of God and His works, but are you willing to say that? Here am I, Lord, willing to obey. Esther, for such a time as this, dahil ba, ipa tayong sa patulunong, pahita mga ki, sir, sa dama, mapayak ba sa nakingogo. Tamang aki tamaram tsiyam at anaw ba, aso nakingogo. O tamaram tsiyam at anaw dang, tsiya kong makong, degree kwe, height kwe, force ako da parang kay scientific reasoning bubushi tamang agi dang adanaw proof asas sa maranga kazra asuno kay tamang ji matong tsaw de saka Israel nong iba ji bubushi fit kwe tarok tsu wave kuma itum ji kaja bubushi saka parang kay adana udat pa asuno kay amor wara mabang nong asir kanayam tak asir Abraham mi tamang agi nyak pa asuno kay kudang ngadir parang kita siya nga ba unconditional sangram sar ni ya yakar na ima jas mas ni ma ji sar me as na parang ki masanda sa parang ki tamang acha nga ta siya nga ba nung itum jiyak lanudam if you ask the Lord and if you pray for His help, are you willing to obey Him as well? Sangram dang mabi siya sar sa damer saka ta shibu manganer ta sar aja masaw Easter ikijinyak pilam tanang manong lumia ko try fasting ano wasam nagi asir pay mapagi yak asir Israel nung chak kamsok
tang ama wara kanong asunuki lumia sar sadam sa tong tibang ta siya nga zaba ya tong tibang zengrum dak tamang ayo zaba shi sa tong tibang ba tana na kaji jinjang nong ta kalir tana ama wara achurba mabano na wara dentang anap tanga iba nang message azangar anang tanga iba nang azangar aung nong azangar temajang zeng nang azangar da COVID-19 inang tang azangar mejang arsa nai lai shi ba azangar zengram dena mabangai dokor oh Israel nongor David kinang zedam Pastor parno pasal ani dakar ajak tsuk chiri pur worgalan badan sebay demi David anamar chimbi saka David di iba araja angamas iba anam chimbi wa mga saka David puna sangam tsang nang war mo kramer kibuwa ni kasi yakse dadang sar sar malyasa ali manong tatalog ba chindilyasa saka David po sangam dang sar sar mal sangam mi wang kamzakar onda si kinang za jak kamzak sebay dam kinang sar dam kamzak de bordam ajak kamzak oh ipa ama ten sa kano asunok tsangram den nang mapang tali indok sa kanang tong di banga ne da ipa takalam tat sa janga ayong zakar tsangram nong adaner ipa takalam nong adaner ajak tsangram mi manage moajang ni sar sadam di kibo ba tasam balala nong maner taktang balala nong maner device palala amsya ipa takalam nong shanok sa tenoko na inisong siya dakang pinakagisa ka natam siya tanala arong tenang kibo ba uno ki natang mapisya sar sa dambama uno ki tamang ayo tsa asir uno ki tamang ayo barang masa saka natang ano ta siya nga tsa na listen tulo akat sa nung palara tsangaram ipa takam uno mulong siya nung tati chimbidak siya tagalam nung adanar ajak na manini mua chak ma isoda nung tubunam tanang sang aja sar sa damar ya ajak kibuba na ayo kutang mulong ya machinang sang amen.